ڕێهەواڵێ ڕۆژێ مامزەکی شنگالی. نویسین محمد ئۆزجان. خواندن و گوهاستنا بەهدینی تاکوور. پێشگوتن بۆچی ئەم پێدوی دەبینین دیرۆکێ بزانین؟ مەتنێ پێدوی بزانینە دیرۆکێ هەیە یان ژبەر ئەم واتەیەکێ بدەینە سبە و پاشە ڕۆژێ. گەلک دیرۆک هەنە نەهاتینە نویسان و لە بەندان نویسانێنە. دیرۆکە جڤاکە ئێزدیان ژی ئێک جوان دیرۆکانە کو جهێ خوا دوێ دیرۆکە هێشتا نەهاتیە نویساندندا گرتیە. بەلکی ژی ئێکەم جارە دەست بە نویسان و نوێژەنکردنا دیرۆکە جڤاکە ئێزدیان دەهێتە کرن. دیگەل تەفگەرا پەکێکی هەر باوەری و هەر جڤاکێک نەبتنێ هەوڵ دەدەت چارەنویسا خوا دیار بکەت و ڕابگەهینیت. دە هەمان دەمیدا دیگەل تێکوشینا خوا دەبیتە خودی دەرفەتەک و دیرۆکە خوا بنویسینیت. وێجارێ نەک ژلایە سەردەستان بەلکو زاڕۆکên vî gelî ji bo gelê xwe dest bi nivîsana dîrokê dikin. Yên ku hay ji vê rastiyê hene û yên ku dizanin wateya tevgera pekekê ji bo vî gelî çi ye dê gehne hêza vê rastiyê. Binefş egal Ebdila Sevxat û dihan kiç û kurên êzdiyan milîtanên apoyî yên destpêkê bûn ku ji salên destpêkê yên tevgera azadî ev rastiye ji kûratiya dilê xwe hest pêkirin û danezanîn. Dîtin ku rêberap û tevger ji bo me ta çi astekê giring e ku carayekî derfeta jiyaneka azad ji bo gelê Kurd di nava gelên cîhanê da bi destê pekekê hatiye afirandin û ji giyanê xwe derbas bûn. Bûne rêvîngên vê rastiyê. Kesekî dî bi hemî hêza xwe ji nava civaka êzdî derdikevît û tevlî vê marathona doza pîrûz dibît û vê têkoşînê ber bi pêş vedibet. Sererayî ku hevjînî jî pêkîna bû û xwediyê heft zarokan jî bû lê heta di mahiyê xwe pêxemet vê têkoşîna azadiyê terxan diket. Ji bo edûlên serdem bi hezkirina dervêşê evdî yê serdemê û felsefeya jiyana azad ya rêbere apo li her kêlî û meydanekê jiyanê mil bi mil li dijî dijmin dikevîte xebat û têkoşînê û sozê didet. Civaka êzdî careka dî nehête komelkuşkirin û bi giyanê xwe parastina wan diket. Civaka êzdî êdî bi bawerî û bi bêtirs dijîn û bi dilekê paqij her bawerî û her gelekê hembêz dikin. Tepaserî, kêmkirin, koçberî êdî dihête berovajîkirin. Wekî serdemên kevnar ku pêşeng bûn dîsa diçûn ku bibne ronahiya rastiyê. Çiraya ku hewla vemrandina wê dihate dan ber bi gurtirbûnê ve diçû û ev ronahiya gur xwe berdida ser hemî rastiyan û ew dem hatibû. Ev hemî rastiye digel tevgera pekekê dibîte jiyan û civaka êzdî di rastiya gelê Kurd da ya ku bi pêşengiya pekekê ser jinû ketiye vejînê êdî cihê xwe digirît. Rêheval Zekî ji dil û baweriya bi vê çendê kar kir û bi hemî hêz û kelecana xwe berê xwe da vê armancê û têkoşîn birêve bir. Ew xwediyê sûnd û soza xwe bû. êdî ew wekî mamekê hetayê pêxemet êzîdxanê dikevîte nava xebatê û her wesa jî berdewam dibît. Li ser vî binemayî berxwedêrî, helwîst, têkoşîn û egîdiya wî ya li hember hêrişa çetên Daişê di astekê gelek bilind û bihada bû. êdî ew bibû serokê avakirina jiyana azad û demokratîk û xweser ji bo şingal û êzîdxana ku ser jinû xwe ji xweliya xwe afirandibû. Hevalê Zekî girantiya êkgirtina li êzîdxanê bû. Lewra civaka êzdî digotin Mamzekî stûyna tifaqa me bû. Wî di dilê rêhevalên vê dozê da cihekê mezin vekiribû. Di çavê gelê me da ew bibû qîblegeheka îmnahî û baweriyê. Ji ber ku Mamzekî êk ji wan kesa bû ku fermana heftê û sêyemîn vala derê xistibû. Êk ji wan kesan bû ku dijwariya êşa fermanên bi serê civaka êzdî hatî di derûnê xwe da tam kiribû. Qirkirin û destdirêjiyên dîrokî li dumahiyê jî hêrişa çeteyên Daişê li Şingalê ya sêy Tebaxê komkujiya bi hezaran jin û zarok û pîrên me firotina jinan li bazaran kenîzekirina wan. Ev hemî Mamzekî di dilê xwe da wek bi zotekê agirî hest pêkiribû. Mamzekî ji dil û giyan bawerî bi vê hebû ku heta jin azad nebît
جواک قد آزاد نابید. ریحوالیا راست یا دگل جنه جخواد دست بکر بو و جبو آواکرنا مالبات و جواک کا دموکراتیک تیکلی و دوزا پیروز ببو. پیخمت آزادی و ویان و خبره خستن گرن و خوپاراستنا جنه گلک کد دابو. ریحوال زکی دوست جامعراتی و خوشکبون و یکسانی و کد و جیان آزاد بو. لورا او دجمن نجامری و خرابیه و دجمن مروون دور جمرواهیه بو. جبرکو او به خبات دا آفراندن به آفراندن دبو خواه و لسر ریا ریحوال بونا دیگل روژه گهشتا راستیه. هنگوه پرتوکا لسر جیان و تیکوشینا ریحوال مامزکی شنگالی اسماعیل اوزدن به ایک جاره دخوینن ده همان دم دا دوی پرتوکی دا چوانیا برهنگاریا جناب برنا دیروگا دراماتیکا جواکه که دیکویتا بر جاوه و ده همان دمی دا تایبتمندیا و پرتوکه اوکو هکه بکوراهی جی نبید دناف جواکین مزوبوتامیا یا گون دا ایکش جواکین هر گونار جیان و چاند و باوریا جواکا ایزدی دوی پرتوکه دا دهیتا وگیران لگوری گوتنا ریبر آپوکو دیروگ دروجا مدا و شارتیه ام جی ده دست پیکا دیروگه دا و شارتینه گو ده کساتیا ریحوال زکی دا چوا ده کساتیک دیروگی دا روی دایه جیروکا در برینا کساتیه که اکو چوا دگل راستیا دیروگه بویا ایک و بخوار سپاردنا دگل وی دیروگه چوا سر جنو دگل راستیا پکه که خوا آفراندیه او کسی کفته بیت سر ریا حقیقت کاراکتر و تایبتمندین همین ارخان دخوادا ده حبینید تواهیا کساتیا خواه جه پارچهان آوادکتو خواه به تیکلیان دگهینی ده تکوزیه جخوا هنده ده هر رو پلکا وی پرتوکه دا پارچک جه بینن و ده دیگل خواه دن جیاندن دوی پرتوکه دا هنده دیگه هن که ده گوتنا ده دیروکا سردستان دا ناو من نینه ده دیروکا فرمانان دا عمل پیشینه هاتیه برو واجی کرن ایدی اوه نچاره نویسه ایدی شنگال جهه که چوایه و چه هاتیه جیان کرن و چلی روی دایه هنده زانن دوی پرتوکال بردست ودا نبتنه آگهداری دیرو که ین سرشتی و راست هنده بینن جوه زیدتر او معرفت این که درون مروان دا هاتی نجبیر کرن اوین حز نرخ راستی دلسوزی دلخوازی دی همیا بینن اف تایبتمندیه ده مروان دا هسته که چوا ددنه وهاندن هنده حز بکن دوی پرتوگی دا تشتینکو و حزل سرهی بکن لی جسارت ناکن تشتینکو هندکن لی چوا تیان نادنه هنده بینن من به کلجانی اف پرتوکه خواند و از دوی باور دامه همی خوینر وی پرتوکه دی کونه همان کلجانه از باور دکم که گل می ازدی به تایبتی گنج پشتی وان راستین دیروکی دی جبر آزادتر نزیکی جیانا خوابنو دی وی دیروکا هاتیان نویسان زیده تر پیش ایخنو دی کونه روشا خودان در کتنا جوه از جی برانبر ریحوال دوزو برخدانا ما مامزکی و همی شهید فرمان سوزه ددم و دبیجم کو مسوگر امد طولا و وکین امد ازید خان آزاد کین و دی بخسریا دموکراتیک وی خملینین امد خیانت و فاشیزم جناف بین امد با آزادی گلان و جنان سرکفتنا لسر ریا فلسفه جیان یار براپو به دست و اینین به ویرنگی از به تایبتی سپاسین خواه پیشکشی نویسکار وی پرتوکه دکم که پیخمت وی کد دایه جبو که جیانا عگیده که جواکا میا ایزدی ریحوال مامزکی شنگالی اسماعیل اوزدن جیاناویا پری برخدانی به زمان و شوازک ساده و خورست پیشکشی خوینر و ریوینگین وی ریا پیروز گریه سلاو و ریز سوزدار آوستا